Uyu munsi tugiye kureba hamwe imodoka 10 zikomeye cyane zikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Aho izi modoka zifasha ingabo z'u Rwanda gucunga umutekano w'abanyarwanda, kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse no gukora ibikorwa bya gisirikare bikomeye mu Rwanda no mu mahanga. Amazina yanjye nitwa Irumva Shadrack. Niba nawe mu bajya bakimanga ku mutekano w'u Rwanda bavuga ko udacunzwe neza na RDF, nagushishikariza kureza imodoka kuva ku ya 10 kugera ku ya mbere, kuko iya mbere yibuze kugusiga utagifite urwo rujijo na gato. Ku mwanya wa 10 tuhafite imodoka yitwa Toyota Land Cruiser Military Conversion. Iyi ni imodoka yoroshye kandi yihuta, ikoreshwa cyane mu butumwa bwihuse no gutwara abasirikare ku rugamba ariko muri distance ntoya. Akarusho k'iyi modoka nuko ishobora gushyirwaho imbunda zirasa cyane nka machine gun, ndetse iyi mbunda mu gihe yashyizwe kuri iyi modoka ikaba ishobora kurebeshwa mu byerekezo byose. Akenshi muzakunda kubona iyi modoka ikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu gukora patrouille, mu kurinda umupaka ndetse no mu gukwirakwiza abasirikare mu gihugu. Ku mwanya wa 9 duhafite imodoka bita Autocar Cobra 2 Tactical Armed Vehicle. Ubu ni ubwoko bw'imodoka ziremera cyane za gisirikare u Rwanda rwatangiye kugura mu gihugu cya Turkiya mu mwaka wa 2017. RDF yifashishije izi modoka mu butumwa bwo kurinda umutekano ndetse no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Umwihariko y'imodoka nuko ishobora kugenda neza mu bice bigoye kugendamo, ikaba ishyirwaho imbunda zitandukanye ndetse ikaba ifite ubwirinzi bukomeye ku buryo amasasu atapfa kuyinjiramo. Ku mwanya wa 8 tuhafite imodoka bita Caspian MRAP cyangwa se Mine Resistant Ambush Protected. Izi ni imodoka zidasanzwe zikorerwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho zifite umwihariko wo kuba iyo abasirikare bazirimo baba batekanye cyane ku buryo igihe ibisasu bitabwa mu butaka bizwi ku izina rya mine biziturikiyeho zitagira ikintu na gito ziba. Izi rero nazo zikoreshwa cyane mu butumwa bwo kugarura amahoro by'umwihariko i Darfur mu gihugu cya Sudan. Ku mwanya wa 7 tuhafite imodoka bita Panhard VBR cyangwa se Vehicle Blindé Roger. Ubu ni ubwoko bw'imodoka zikorerwa mu gihugu cy'Ubufaransa buzwiho kwihuta cyane. RDF ikaba ikoresha izi modoka mu kugenzura umutekano mu butumwa bwo kugarura amahoro, ndetse ikaba inazikoresha cyane mu kurinda umutekano w'abayobozi ndetse no kurinda ibikorwa bya leta hanze y'igihugu mu buryo bwihariye. Ikindi kandi wamenya kuri iyi modoka ni uko ishyirwaho imbunda karundura irasa mu ntera ndende. Ku mwanya wa 6 tuhafite imodoka bita LG-31 Nyala MRP. Iyi ni imodoka nayo ikomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ikaba ikoreshwa cyane n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro bwa UN muri Mozambique ndetse na Central Africa, aho nayo ifite ubushobozi bw'akataraboneka bwo kudaterurwa n'ibisasu byo mu butaka birimo za mine na za grenade. Kugeza ubu bivugwa ko u Rwanda rufite izi modoka zisaga 6 gusa. Ku mwanya wa 5 tuhafite imodoka bita Wuzeng -551. Imodoka yakozwe n'amashinwa itangaje, ifite amapine 6 ndetse bikavugwa ko igira ingufu zingana n'iz'umuyaga. Rwanda Defense Force yifashishije izi modoka ahantu hari ibyago byinshi cyane ndetse hari n'abantu bakeneye gutabarwa. Ifite imbunda hejuru ishobora kurasa kandi kure kandi neza, abarimo imbere kandi baba bafite umutekano, kuko ishobora kubarinda icyago icyo ari cyose gishobora guturuka hanze kigamije kuhungabanya uwo mutekano wabo. Ku mwanya wa 4 tuhafite MI-17 Helicopter The Sky Guardian cyangwa se wakita umurinzi w'ikirere mu Kinyarwanda. Iyi ni indege y'akataraboneka ikoreshwaho imodoka zitagera ndetse ikabikora nk'ijambo ry'umutekano w'abanyarwanda mu gihe ibintu byacitse, kuko ifite ubushobozi bwo kwataka mu gihe gito, kurinda umutekano mu kirere ndetse ikoreshwa mu gukura inkomere ku rugamba izigeza ku mavuriro. Si ibyo gusa kandi twari ibikoresho by'ingenzi ku rugamba aho imodoka zitagera. Mu yandi magambo, MI-17 ni intwari y'ikirere cy'u Rwanda. Indege yagiye ikoreshwa muri mission zitandukanye za RDF, zirimo nka mission y'akataraboneka yakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Kongo yiswe Kitona mu mwaka wa 1998. Ku mwanya wa 3 tuhafite imodoka bita Armed Humvees. Izi ni imodoka zikomeye cyane ndetse zubatse ku rwego rwo hejuru kandi zikoreshwa hamwe urugamba rwabaye ingutu. Zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda mu gutwara abasirikare mu butumwa bwo kurinda umutekano cyangwa se kurinda abayobozi bakuru ndetse no kwinjira mu duce tutize umutekano watwo. Ibyihariye kuri iyi modoka ntabwo isakuza cyane ndetse ikaba itwara abasirikare neza ndetse mu misozi miremire aho izindi zidashobora kugenda. Ku mwanya wa 2 tuhafite T-55 Main Battle Tank Soviet Era Classic. Iyi ni imodoka ishaje ku isura gusa ariko ikomeye mu mateka y'isi, kuko yakozwe nyuma y'intambara y'isi ya kabiri ndetse igaragaza ubudahangarwa bwayo mu ntambara nyinshi yagiye ikoreshwamo, zirimo intambara yahuzaga Abasoviyete n'Abafaganistani, intambara y'Abayisiraheli n'Abarabu mu 1973. Iyi ni imwe mu mbunda ziremereye zifitwe n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse nacyo gikunze kugaragaza mu myitozo yacyo. Iyi ni imodoka ifite imbunda nini ya milimetero 100 hejuru, irinda abari imbere mu buryo bukomeye ndetse ikaba idashobora kwegurwa na za mine cyangwa se amagrenade. Reka nkushimire wowe twabanye kuva ku itangiriro, tukaba tugiye kugerana ku mwanya wa mbere, ariko kandi mboneyeho kugusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Nabamenye TV kugira ngo utazabucikwa na video tugukorera buri munsi. Gikomeje gutega amatwi. Amazina ni Irumva Shadrack. Umwanya wa mbere tuhafite DK Sky Dragon 15.
Iyi ni imodoka yakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa, ikaba ikoreshwa nka Rwanda Air Defense System cyangwa se icunga umutekano wo mu kirere cy'u Rwanda, aho imodoka ifite ikoranabuhanga rihambaye kandi riteye imbere mu guhangana n'ibitero byo mu kirere birimo ibisasu na za misile, kuko yagiye inakoreshwa mu bihe bitandukanye mu gupfubya ibisasu biturutse muri Congo. Iyi modoka ikorwa n'uruganda China's NAF Corporation maze ikagurishwa hagati y'amafaranga miliyari 10 ndetse na miliyari 20 z'amanyarwanda bitewe n'ahantu ndetse n'ukuntu igiye gukoreshwa. Ifite radari kandi ishobora gutahura indege n'ibisasu biri muri kilometero hafi 20 uvuye ku kirere cy'u Rwanda cyangwa se mbere yuko byinjira mu kirere cy'u Rwanda. Iyi si imodoka isanzwe ahubwo ni igikoresho cy'ikoranabuhanga riremereye risanzwe rikoreshwa n'ibihugu bikomeye ku isi gusa. Iyi modoka yifiteho imbunda ku mugongo wayo ishobora guhagarika ibisasu bisaga 12 icyarimwe ndetse ikaba ipima ibiro 372 bituma iguma ku butaka ishikamye mu gihe irasa za misile, bityo bikayirinda ko yahusha igipimo cyayo. Ndagusaba gukora follow kuri TikTok yitwa Irumva Shadrack 5, subscribe kuri YouTube channel yitwa Niwamenye TV kugira ngo ubashe kudukurikirana utazawucikwa na bimwe mu biganiro tugutegura buri munsi, harimo n'icyo ndi kubategura nenda kubavuga kizagaruka ku mikorere y'imbunda karundu yitwa MCBS Glory 34, igisirikare cy'u Rwanda giherutse kugura mu gihugu cya Polonye. Ifite ubushobozi bwo kurasa grenade muri milimetero 44 ndetse ikanagira amasasu ya milimetero 7 amenyereye mu mbunda za AK-47. Abenshi mwabonye iyi mbunda ifitwe n'umusirikare w'u Rwanda ubarizwa mu mutwe wa Rwanda Special Force. Ifoto yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda mu minsi yashize.